Ayan. Si Ma'am Kat. Hello, Ma'am. Please meet Katie. Muna si Katie. Ako mong i-appeal sa kuta question, okay lang. Isa mo ka grupo. One kuta question. You have 3 chances of winning the jackpot of Burger King next year at Dubai. So, dapat ang inyong answer is as a group. Pero I'm sure makuha ninyo sa isa pa lang ka-answer. Ready na mo? Ready. Ito na. The question is, pila ka sides ang circle? What is your first answer? What is your first answer? In Bisaya, unsay inyong unang answer? Balik lang. Ang kutang question! Welcome to the 8th episode of Kuta Question, mga migs. Natakaroon sa Sophie Red. It's in saan? Tanawa. Nakita na ko ni sa Facebook pero karon nagit ko dani. Sophie Red. Tapos na-pull dito. Ug na dito ang tabaran sa family kay birthday sa akong uncle. Tanaw na to kung makita tag mga bright dito. Para sa atong kuta question. Look at the beach, baby. Init pa kayo. Tara sa natutulad sa may guard. Kay mga bright na itong guard. Pili na po mga bright to sila. Ayo. Ayun. Ay. Sagot lang. Ay, ma'am. Yes. Ikaw receptionist na ni ma'am. Receptionist. Siya. Ikaw ma'am, manager. Yan, assistant. Kani, assistant manager. Ako na to itong pinaka-bright na ni. Ang kuta question ma'am, isa na kabo. Pero kamo, na may tulo ka chances as a group. Ready na mo? Ready na. Okay. Pila ka book sides ang circle? Wala. Is that your first answer? Yes. Wala is wrong. Saon. Sip-isip. Samang yun. Isa ko no. Isa? Pag sure mo. Your second answer is? Isa. Isa is wrong. Pamil. Now, dili rin bright. Ayay. Nakapaniyo to na mo, ma'am? Lapa. Dahil mo, siguro ni. Murag mo na yung dahilan, siguro ba? Bye. Gidrawingan mo. Gidrawingan? Na, tabaran sa family! Ang birthday boy! Ama ng birthday girl. Sige, apel ang birthday girls. Sige, mag-pray na ta. Blow. Uy, ayun ang pink. Blow. Oh, para blow ra gina kanila. Minyo na kanina or mga dalaga. Excuse me. Mga bright mo. Sakto lang. Carry lang. Sakto lang. Kinsa yung mga kwanda ni mga honored. The quote question is, Pila ka sides ang circle? first answer is Wala. Wala is wrong. Second answer is one is wrong. Yapon. Yay, wrong. Welcome to Sophie Red. Mga pool, that's the pool. Katag mga bright na ni mga milabit. Ako mga manghod, o ako mga igagaw di akong apilon tabo sa kuta question, okay lang. Kira. Ano sa inyong favorite number? Oh! 3 chances na makuha ninyo ang correct answer. Ready na mo? Ready. Pila ka buok sides ang circle? Isa. Wala, uy. Wala. First answer is Wala. wala is wrong. Size? Ila ka sides. Sides, kilid. Ano sa inyong favorite number? Na, basin mo ng answer ba? Takabalo ba?
One? Kay? One. Kaya isa naman siya ka-circle. Di man Okay. siya. Circles. Di man siya circles. Okay. One is wrong. Natakaroon sa onshore. Dali sa may Sophie Red. Nadolo na niya ang katong ilang mga amenities sa mga water sports nila. Magkayak na ni, pwede na ni. Of course, na yung mga kuan, inyong family, pwede na ni. Yung mga, pwede tanaw TV. Tapos na yung mga gwapo o gwapa nga mga crew. Para ano. Ay, excuse me. Pwede ko ma-disturbo sa inyo, ma'am? Sir? Ma'am? Sir, ma'am? Sir, ma'am? Sir, ma'am? Ito isang akutaw question and then kailangan ninyo answeran within 3 chances lang. Ready na mo? Pila ka book sides ang circle? Ha? What is your first answer? First answer, dapat grupo ang inyong first answer. Wala. Wala is wrong. One. Isa naman naglingin siya, isa. So one. Yes. Is that your second answer? Yes. One is wrong. Oh no! Hindi na ako mga brightening pahingan na niya. Hindi magpala. Uy, nagbayad na mo? Nagbayad na mo? Nagbayad na mo ka mo? Ikaw? Nagbayad na ka? Nagbayad na ka? Nagbayad na day mo ha? Sige. Welcome sa akong tutaw question kay para musikas mo sa YouTube. What is your first answer? Zero. Wala. Zero is... Oh, wrong man. One. That's your second answer. One is wrong. Ngitag CR. Nakaligo na gid ako, mama. Sige, natay ko ta question, isa ka book and then you have 3 chances of winning the jackpot of Burger King next year at Dubai. Pila ka sides ang circle? One. Okay. One is wrong. Itom na kay stanan kadida ra si Diego. Ay na mga bright. Di bitaw na i-premyo ani ang Katie's Pizza. Kung makitaan ko ninyo sa kuan Cagayan. Kung hindi ko ninyo makitaan, sorry na. Sorry na lang yun. Okay, eto na ang kutaw question. Pila ka book sides ang circle? What is your first answer? No size. No sides. No sides is wrong. Wrong. Lagi dapat answeran ninyo nga na ay analysis. Di ba? Because analysis without paralysis is next to dialysis. Okay, natay isa ka kuta question and 3 ang chances ninyo para makuha ang sir. So na ako isa ka sige ma'am. Okay, dako isa ka question ha. Pila ka sides ang circle? Isa lang. Is that your first answer? Pila? What is your first answer? In Bisaya, unsay inyong unang answer? Hindi ka side ang circle. Balik lang. Side din na lang. Ha? Side lang. Isa lang. One is wrong. What is your second answer? Zero. Zero sa? Zero sa daw ko. Bila katulong ka man, sir. Oh. Zero. Zero is wrong. Two sides.
portion is brought to you by Katie's Pizza, the newest best tasting pizza in town. What's up? What's up? What's up? Nakatakaroon na rin sa Katie's Pizza. Kung makakita mo, ani muna ng Katie's Pizza. Ito na to dito ang mga winners. Ito na. Nakakaroon ng mga winners. Raymond. Si familiar. Si Chicha. Tapos ang iyang husband na si Dick. Muna yung price. Supreme. Muna akong favorite. Yay! Asa mas lamig? Ang pizza o siya. Yay! Napay isa, Pinoy talaga. Welcome to my Kudaw question. First ever nato rin sa Katie's Pizza. Pila ka buok sides ang circle? Their answer is? One. One is wrong. What is your second answer? Eight. Your second answer is? Eight is wrong pa rin. Can it be? Heto na ang question of the week. This portion is brought to you by Katie's Pizza, the newest best tasting pizza in town. Basta, ano na lang, nakoy clue. Less than 10. Ano diya, mga 1 to 10. Basta di lang siya mo lapas na po. Di ra mula ba og gis. 1 clue lang. Dili siya mula ba og 10. Di ra mula ba og 10 ang answer. Di ra mula ba og 10. 7 is wrong. Sige, what is your final answer? 0. 0 is wrong! Yapon! What is your final answer? Ay kung charchare! Final answer is half correct. Ah! So correct na mo nga to, pero all you have to do is explain nga nung to. Pilain yung final answer? To. Why? Kay? Back to back daw. Back to back. Yes. Front side and the back side. The front side and the back side is half correct. Oh. Ano wrong So explanation? sakto na mo sa to, pero ang explanation ang wrong. Is that your final answer? Yes. 2 is half correct. So nana mo sa to, pero wala kang kabalo sa explanation. What is your second answer? Your second answer is? 2. Kaya nga no? Left side, right side. Okay, your second answer is half correct. Again, your second answer is? Side. Because There is a left and a right. 2 sides is half correct. So, untong, anong to? Final. Oh. Upside to below. Ikaw, ma'am. Up and down. Your explanation is wrong! So, half ang inyong score. Gusto na ninyo may bawa ng answer. Ganina ra kay ko nagulat sa inyong answer. Unsa na yung oras? Ano ba? Okay na mo, nakaligo na mo. Ako, nakaukas na gani ko. Unsa man, sige. Unsa may inyong final and last answer? To, unsa explanation niya na nganong to? Circle. Circle kay unsa man? Inside to outside. Inside o outside. Okay. So, because inside o outside is wrong. Correct. So ang
na Burger King. Next year. Mag-open ang Ayala. Pag mag-open na ang Ayala Uptown. 2 sides because inside and outside is correct! Grabe. Kitsa tong kuanan eh. Grabe. Inside ug ang outside. Hugot ba na? Yan ang hugot man kay usahay hawang. Out pa yun. Yeah. Back to back is wrong. Outside. That's the size of the circle. Duwa na nakabuk side ang circle. Ang inside ug ang outside. Wow! 2 ang sides sa circle because it's inside and outside the circle. The inside and the outside. Ay, muni-muni lang ni Danny Mardan eh. Umanag yun mga pamilya. Chuy kayo ang kwano, basta wala na init and then cloudy. Okay guys, tanan. Salamat kayo sa inyong pagtanaw. Siyempre mga pamilya, ay kalimot nga i-subscribe sa Ubos. Then kung ganahan mo aning episode, please like and then share kung gusto niyo i-spread ang good vibes. Thank you, Kitty's Pizza. Sarap! Thank you, Kitty's Pizza. Salamat Katie's Pizza sa pag-sponsor aning episode and then see you next time sa next nga Kutaw Question episode. Alright? Salamat. Bye-bye.